Te bu song phung ka ham te lam shogo jotono na YouTube channel o hana hoite bisa tini ni video hungkangke buba grano je 28 days romboi lasi mungri nai Max Melon bono chin buba gra finally mia reply dikha je fro buba gra saromit chaho call khai bono saya dawa shipru 27 March so interlocutor ni bagi announce khaijang na hanai afro ni hoite je lagatar Max Melon mungai naidin rok jaga nugui manana je lagatar bubagrano daily nahani bubagrani bagi mangaba daily lasi mungri thanai o Max Melon no naidi bubagran bagi mangsi daily ekdin fan miskri 28 days romboi e o borok no tini bubagra miyawa reply dikhana rok jaga nugui manana bubagra tam sakan drong nang abo kok borok bai bujiwi khonariwana bubagra tam saka rok jaga nugui manana hingkai na roka jaga nugui mankhana bubagra tam saka puila na roka jaga nugui mankhana Max Melon ni tweet Max Melon tam saka bubagra je fru a interlocutor 27 tarikh ri nai hini a je tweet khaimani abo tini sujati 28 days kai tong angka abono romino a Max Melon 28 days romboi bubagra no sari kahamni saka abo kaise lasi mungse bina abo atin chapano 28 days kai tong bikoni interlocutor abo hai gangke abono tuino bubagra bono reply dikha finally miyawa ang naising tangmani ma buhru reply dijang gangke finally miya reply dikha bubagra puila na saka sari kaham ang jefru congress so tongfru prakton mane former congress ni sabapati thani appointment manani bagai pura ek bosor ni slepono সময় বেশি রম্বই মা নাসিংকা ni saka jengchini ha bwsai tongnai te dorjok khainai জনগণ ni thaniwo समर्थन manani hingkangke nung Twitter ni baireo thana nangnai so nung tangai khana ba nung to kaisa bot chi ni saka ta bubagra bot mane robot abo hingkangke norok o jaga nugui no mankhana bubagra tam saka bakhanawi mankhana finally bubagra Max Melon no reply dikha gai tinin bagasungno khajanta hote bugusung hambai।